Miss Grand International Organizers Lam Chuan official takin Miss Grand Myanmar second runner up the sun nian chu anung changmoi lo lutuk le ache dan chen khatin an dan zamsa engemaw zat abo chhata wangin nimin pia October na somni pariat khan a title hi an revoke sakti an official page an dar langa hemi pia lama hian Myanmar Miss le an national director te hian an ram mi puite nihna Dawt engemaw zat an shil nia soin crown atan khan cheng sing hi sanga seng tur an pune te phei chu thil a thak le oi omlo lutuk ani tho soin MGI founder Nawat itsarak risil phei chuan press conference ko ngal rupin loudspeaker ngatin Myanmar Miss hi avabe mia bok. Hello, Papa. Nini, I'm during a press conference. Yes. Okay, can you tell us about the relationship in between you and Hatu during the time of Miss Grand International lam hian Myanmar IO local te chu an thiam chan nana do thothang diklo tak tak an mi le sa te na fa poin an Myanmar National Director to and win ber phei hi chu Miss Grand International a voi khatma inlan le to ngai lo turin an ben mia bok ani po hi laifa in soi thiamin atap zui vele na sa hle heti lai mek hian he bo rak rit tak mai hi Miss Grand International a anula than chhuate ro a effect zui velem lova Thailand rammoi zia te fang havin photographers ten an bor lui na kara media po an ma chon haudial diala an hlim tlang hle Miss Grand International lamin Myanmar Miss hi a title an revoke sakti le Myanmar Miss in a crown appellate masa zawk tia po hian mi puitia in hialna a chhuak zui le na sahlia hemi chungchanga hian Myanmar Miss khalung oi theingang lova a crown appellate animaya a crown appellate le wang khan Miss Grand International second runner up ani na kha adang lampha chuang reng lova so wangin Miss Grand International second runner up kha alani reng tinani amai ro chu ami zia le anung chang zong enin crown alova pelet ve boknen Miss Grand International dan zamsa engemaw zat abo chiat bokawangin Miss Grand International lam hian a title hi official takin an revoke sak zui ve ngal tinani crown pelet ti le title revoke sak ti hi chu a shan dei ni ti kan sha tangai title revoke ti hi chu kumkhwa chatuan thleng poin Miss Grand International Myanmar second runner up kani ati thei to ngai don lovani engpo ni se finale tuk le maya Myanmar Miss in atra chan le thildang live aronin soi thiam na hi harnge thak sak ve taila kanopan lai chang to in thin lama le thok lama hian harsat na kanei china tun thlegin damdoi po kala ereng khata kan sar Miss Grand Myanmar Directorin runner up crown min lak thak sak chungchanga khachwan mitam takin ngai dan diklawa anlo naya anina taka chuan winner kher beiseya he competition atel hi kanivelova engpo dungila kanjam hian mi ngai sak alo veni photchuan poikatilo khatia ka fans abik takin Myanmar fans ten winner kanilo ti an mu khan an chapti ka wa muthaya kaipo stage cha tum kha kani biklo mase kamile sa te be se ang katheng phalo le anjel ro katina ti ka mu khan ke in sum zo thengang lavane ka crown min lak thak sak chungchanga khachwan khatia ka cha khan thoklama harsat na kanaya stage achanga ka chuk tur kha ka tu chep ngengi a khata khan kansar khan milo wan lavin ka crown khamin phel sakta angsela ka thlu anga crown kha ache hial mai the tin winner emo first runner up te emo kha ka hwat wanga khatia kha kanilova anina taka phei chuan ka thian thazwal te pahni ania ka cha chan jok tak chu kami te be se ang kani theilo mul mai khania keima wanga an mi tuitla ka murang chungin ka crown don nen khan engtin nge ka lim thei te lulang national costume chungchanga ero ka costume kha manlaya Myanmar lal nu lo ni to chin noya raldo chin nu in thuam dan ani a hwai senin achaka andam ron tu te chu mai chia etilavin hwai takin alo ma chon chin karon chwa ma cha khan khano raldo chin tu nu be chan la an phwa te chu ka ngai tha mi pui ma karonin lan ma cha khan kaima a araldo dan chin amit meng achezia image dan tur alo lang zut zuta
kan zawaya kan din hnuai ro kha chuan ka mi te khathi khopa min thlop tur ka nei kha ka loma ngai na ka shelo ani ber achang le ka nuya achang le ka chapa ka costume awang khan nui arim lo ti sha in ka han meng rum le thina chung vela wang chuan then khat phei chuan kharal dawn no bek tu nu tharau kha ka ko chunga alu te mo an lo ti hialani Miss Popular kha ani na taka chuan dong tur kania vote po kan tamzo ka mase Indonesia director khan nawat MGI owner kha somfa hin poisa alo pe a chu fair lo kan ti lia nawat MGI owner nena a fair lo ka ti thu kan soi chuan nangni pon asan pa vote lavin poisa cheng sing ni sanga min pi kula min tia mase chu tianga fair lo takati ai chuan somfai pelavin fair takin vote pa nga in kan ti ta jok khania Miss Popular chu kan la talavani ti chuan national costume chungchanga po rehearsal lai khan tolai lir kha ken min phal sak renga mase a hun alo thlen tak tak khan tolai lir kha stage cha ken lu a thelo thu an soi le tlat maya kan lung oi lo hle a rid le to ka ti in chuan lam asiamani mase khate chung po khan vote kan hutam ber thawa mase national costume po kan dong ta chuang lawani national costume kha ani na taka chuan atolai lira khan ka chuanga chuan Miss Grand Myanmar tian aw nuwa kalo chuak turani a mase rehearsal laiken phalareng si anron phal le tatlat lo mai kha kan buai khop mai tolai lir tel lo tlonga ron chua kha chu ani thei si lawa asakor tal ti in kan han dil li a chu ero min phal sak thei shama du thu ero asam lo khop mai ti in Myanmar Miss te hian life na aron soifia he ein soi thiam na wang hinia Miss Grand International lamin Dawt chiang lutuk tia press conference ko ngal rup le press conference na apo loudspeaker ngata a voice ngai thak thei tura media aron machon na chan kha engpo ni se ngun ta ka ngai to apon Miss Grand International lamin crown mana arukin poisa cheng sing ni sanga mindil anti phei hi chu oi harsa tak pol ani arinom achan chu Myanmar ai ram hosa filor tak tak ram anfuan khoma Myanmar berker aru kalo dil chu achip thak ba ka an ate ni ngot lo chuan Miss Grand International organizers lam hian anti don emoni le ti hi rilruwa chuan oma hetianga dot mulum lutuk thiam chan antum luata mipuya dot an thedar anti wang hinia Myanmar National Director ngei po lifetime an ben piana chan kha crown man mindil anti chungchanga in hnial na hi chuan tu thu soi nge dik jok ti chu mipui nge dan ni tamai se apani na chuan Myanmar Miss te in alive na asoi Miss Grand International winner kher baiseya he competition atel kanilo kanjam hian mi ngai sak a hlo ve ni phot chuan poikatilo karil ru anat na chanle crown ka peklet na chan ber jok chu Miss Popular le country pawara vote musang ber kan ni chunga khatyanga fair lo taka eng award ma kadong ve lo kha ani tia soipo hi Miss Grand International lam kha chuan ron soi fe in Indonesia le Vietnam tenen khan Miss Popular le country power of the year khan pakhat na din hun anin lwa chok zak zaka amero chu Myanmar lam kha chu en mai chuan atop lama khan pakhat na din mun kha point khatin lo ma se like le sharing baka comments ain mil lo lutuka like tama wang rongat khan vote an hulawa like share le comments angai ne khang pathum chhut khom asang ber dekha kan thlang jok mai ne a pathum chhut khom khan Myanmar hian uin lo mai ni lo panina din mun po an hau phalo ati ve me bokane kemi baka hian national costume chungchanga po MGI lam hian ron soi fein rehearsal na khachwan phale chupo backstage ha da ani achan po thirsakor an loken kha arit emaya kg zaruk lai mai atlinga han nge to reng ma ola kanjan wei mun chen khat kha anal thayang ber turin kan design via glass style film vek chi te po kan pha ve boxia an thirsakor ron ken lutum kha kg zaruk zet mai atlinga arit ma mane chuwangin rehearsal na po khan kan soya mase anauti lui thau thawani zo khatyang marit kha chu kanjan wei zo puinan chuan ari ma wangin thirsakor kha chu kenjui kanjem ti lo zo kani tin MGI lam hian heipo hi anun chang le tani engpo ne se Miss te in asoi
Miss Grand International winner kher bai sei he competition alo tel kanilo kanjam hian mi ngei sak alo vi ani phot chuan poi katilo tia life na ain soi thiam na po kha ngei to chetin a fil hel levem o katia a chan chu winner ni te chu tu pon atir phata changa antum vek ania ani pon ni kha atum ani ti achian zia chu pani na ni tian puan che khan alim na zong chu top ngal vek ang main khodur ang main a mel chu aron thim ngala adera nui po harsa ti zo kani khamule winner ni se khatiang te wak khan midang zong an lim lain lung nurin atap char lawang chu wangin kacha na chan chu kami ti mituitla ka mo wang atile Miss Popular le Miss Power of the World kadon lo wangin crown po ka pelet le nia soi hi chu a chuan lam mai ni na langa tin finale zo nu mai khan a thian nu nia soi Miss India Rachel Gupta po hi IG changin a unfollow zui ngal me boka chu wangin ama chan tu ten winner ani lo wanga chapani lo ti ang zo nga soi mam sak khachu achi wak lawang jing ni chuak luk zeta fiah ani himo pani na ni ti an puan nu loka acha na chanka Myanmar kan mizo na thlak tam takte pon na in ti pui tak zet ti alang renga amero chu an soi thiam na hmang ringo te in chana thil ni na dik tak soi tu ti an khuma isha chiang lawani kha ti an chia lo a nangma ni Myanmar news chwa chia in oya in thledwal twalani chuan in ti swalang adika dik chuan Miss Grand International lam chuan Myanmar hian lo du sakhop mai beauty pageant dang Miss World le Miss University anga phei chuan Myanmar minglan hian nei ngai reng lawa Miss Grand International lama ero voitam tak placement anlo mu tier to thung kumsani som pathuma top 20 an lan ba ka kumsani som ni le kumsani som ni pakhata po top 20 an lang pha kumsani som ni pathuma ngat phei chuan first runner up an hol pha hiala ne hetiang khopian Miss Grand International lam hian Myanmar ram hi an du sak chin zo kani ton chuma po hian aru lang ro takan soi don chuan Myanmar Miss te hi makeup power chu manglo phei se chu kholaya archang kom zwar lo ta po ni se a omang lo kan ti me lawang chu tiang khop chuan a natural male hi a local ve ne tin anu te teng te po natural ni to lo surgery manga alo ti danglam ane to a amiziala atheng sang twal twala azadik taka chhuwa kan ti don ge a chapau chho twal mai boka Miss Grand International la aron tel tira azengei na tom tak mai mi mit fuk na ber ni chin kha a thlen san deuh china ero a contestant puite da hnuai nun a ching chho tel kher bok nen Miss Grand International ni tur hian a enga ma hian a support lo tilakan soi swal tam lawang engwangin nge Miss Universe kumsang ni som baruka khan Miss Venezuela changron kal Miriam Habej me chemel chale fingchung chuang midmeng moi le nui moi boxi a contestant puita jinga po langsar fal nal mai kha engwangin nge Miss Universe organizers lam khan top 20 ya takngel po anda du taklo kan sha em a chan chu mo a contestant puita jinga Myanmar Miss ang deuh hian langsar tak silawa attitude chetak anei chin wang hi ni Miss Universe bi ka phei chuan pian le mel apoi mo tluk zatin an mi zia hian point akeng nem khop mai chuwangin van la si tluk zata mel thatna in athuam ni an soi po ni se top 20 po an tlin tier do ngai lawani amai ro chu Miss Grand International la ero Myanmar Miss hi a contestant puite jinga bad attitude show chinin national costume an show na po mi zemak dangdai tak ron na in backstage a phei chuan chapro ro ma se Miss Grand International lam hian shethiam zelin top 10 na amandon ainrin eme ma soi Miss Popular le Miss Country Power of the Year award po khadong lo ma se award dang pani ai aura queen le beauty skin award adonga ramsom ruk pariat zet in el natual zola ramdang contestant zinga award pakhat po donglo tam takanom lain anin award pani ngot adong big po hi alom to nen top 10 mai ni lo Miss Grand International te hian pani na hial alani tir zui boka loma hnekin finale boruak ti che tu le an chian ten nem ngai khopa om zuite chapchunga zon chwa ngai khopa om zuite kha beauty pageant bi ka chuan rap thak ti hian asoi fia zo om lave
Miss Universe an ti thindan ang devin hetianga a contestant puite zinga po mi big deva in ngaya special treatment base big chente zinga po je chelutuk nei ang hau hi chu top 20 takyal po holtier thin lo se andai dak mai thin Myanmar kan mizo puite pon hetiang ang zapui omlu tuka che hi chu chanwak chi po ani do ne moni nundan phung pa ngai takin omni se kan chan lo bik na chan tur omlo kumla nau pang tak ni chung sia confidence sang tak anei khachu achhuanom thlot amai ro chu a over confi chho tlatani Myanmar Iowa kumsang he somnia Miss Universe ron attend kan mi zon ha thak nge mai aming hi kalolam swal mai theya melo she thiam don nya thuzar win kha engwagin ge Miss Universe khan top 20 hial langin Miss Universe Myanmar record asiam khakan sia em achan chu mo amel thatna le pianal na mai ba ka anung chang moi lu tuk khani anjaman boy zia sha in mi pui anju mek ti hi khovial mit mo phawlangin pray for Myanmar ti in angena khakhan judge te thinlung in ramza chuang fe zinga po top 20 ya an langkai mi mai ni kha tuna Miss Grand International ronin lan the ro hi chu Miss Universe lama po patel ta se an ni ngai zong tak ani arin nakum lama hian Miss Universe Myanmar tan ain landon ti thothang te po a oma hei hi chu nakum anianga kana sha chhauzel tura nga yang engpo ni se tuna Miss te hi chu keiber intina khovela chengin a contestant puite zinga po a over fal nala atheng sang zela amizia adang twal boknen MGI founder phe khachwan finale jana panina ani nu khan thalak pui katumpon kachunga athenjim lutuk kha adu me lawa Myanmar not possible to win ati hialani kha Understand and not possible to win. Understand and not possible to win. Understand and not possible to win. engponi se kumin Miss Grand International la judge te thil ti swalian beralang ta chu khatiang ang attitude anei chunga panhina din mun hial an hautir khani ome ole ato bera chuan tlom si thasi zaman vek thil lak chhon na mun pui VLR wholesale center hi kalo mel sha tirlo kang cheu o zadoro rowa po VLR wholesale ti hi chu high quality vek ni in thingtlang lama changa a hloma an bungroron la reseller ho phei chuan zathum som nga ten an zuar chhong le thenani an bungrolak lo te hi zador siam tam takin an lameka thingtlang lama zador nei mek emo dor anga siam kherlawa a hloma zuar chhong du zong kha chuan zador siam holak chhon na mun pui VLR wholesale center hi in lova pantok maidonia o zaman ho mai pa ka hian reseller online shopping ti titan tlema aman tochi China le India bungro ang po hi midang aya tlom zokin an pe chuak chur churing bokani an bungro achat pialama an ma ni hi biak an nuamin customer te anda VIP thiam boka cha kati emai kalau shil chewani chu o amala leidu tan po apan chur chur theye phone number 7005 107-125 a hian in lo bi pup ve theu donia VLR wholesale center mantlom zoka ilei the hi kan du thu sam berani e